live, long live, long live, long live. TISF, long live, long live, long live. All our press media friends for covering us. As you all know, today on behalf of Tripura Indigenous Student Federations, we have organized peaceful rally, mass deputations to oppose the government recent decisions that they have taken to demolish the Pushpavanta Palace and construct a 5-star hotel. See, we would like to tell to the government, we are not against any development. We understand and genuinely know that the development process is also important for the progress of any other state. But the development should not take place at the cost of erasing our own historical monuments. There are various other processes to promote our tourism sector, but it should not erase our historical monuments. That is the reason we have come here to organize a peaceful rally. The decision which taken by the government to construct a 5-star hotel in the Pushpavanta Palace deeply hurts the sentiment of our people, deeply hurts the sentiment of our communities, which I think government should reconsider. We appeal to government to reconsider and stop, if anything, initiation they are taking it to build a 5-star hotel. That is the reason we have organized today. TISF long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live. TISF Hose live, long live, long live. Bubagra. We want justice. Justice. We want justice. Justice. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live. We want justice. Justice. We want justice. Justice. Withdraw klanjani into hai kai TISF ro bus kangni salo omni satai ro kotor andolon sungtubi phai tongo government of dying nai hai se abon bagai joto sung discipline kai tabok tai 3 minutes section slogan rema pore sung oroni withdraw khai sung pas awai thanglai nai tai government sung somai nai government dakik ka wan sugai withdraw khlainya ning to TISF long live, long live, long live. TISF long live, long live, long live. TISF long live, long live, long live. Pushpavanta Palace no 5-star hotel Ramnani bondo mak khlainai, mak khlainai. Hai ka chaba choli nai, choli nai. Hai ka chaba choli nai, choli nai. Hai ka chaba choli kha, hai choli nai. Hai ka chaba choli nai. Diprasani itihas no live kha, choli nai. TISF ni hose lai, TISF ni hose lai, TISF ni hose lai, TISF ni hose lai, TISF ni November, TISF ni bising tei, TISF ni luas mabai, Aisha kotor, protest Aisha khan, sini Askamon ground sini cele,
जों दाबो पाइथागो याङो जोंनि टुरिज्म डिपार्टमेन्ट अफिसार सब पायो मेमोरेन्डाम साबमिट खालामया टुरिज्म डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टर्स नि ताई जोंबो नगोनो पयखा जे दाखि जुदि गभर्नमेन्ट अब हाई इनिशिएटिभ ना खांखे बर' कन्सिडार खायनांगौ स्टप खायनांगौ ताई अबनो उइथड्र खायनांगौ तां इंगे जों खायमानो पुष्पवंत पैलेस सुदु बिल्डिं सिमिया अमो सिनि बखाबाय कानेक्शन गोनां है जे ओ जे मनुमेंट्स अब 1917 सिनि लेट महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक्य सनामानि काइसे लाइफमा काइसे गर्व खालायजानो सिनि इतिहास है जे अबाहाय इतिहास को जे सबायजा तमानि जों टीआईएसआव पुनो मटे खायफानो मानिया ताई आगामी दिनो जुदि जों ताबो इंटरनेट सोर्सते हाय ना खबर मानखा जे कैबिनेट मिनिस्टर सिनि ऑनरेबल श्री सुशांत तिनी प्रेस मीट खालायजा हने जे अब अलरेडी डिसीजन ना जागा होटेल खालायसनाय हने जुदि अब हायनि तंखांके नेक्स्ट डेनिसिमी स्ट्रीट जत नखलाव नखरे जानी लामो नखरे पूरा सारा त्रिपुरा नीति प्रसार एक हरजलाय हाके बासावे हायने साइज आमोनी दाई साबुंने गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नंगनाय तान इंगे मल्टीपल स्टाइल बरकनो रिकन्सिडर खायदि विथड्र खायदि गोबांनि सामानि सत्तेवबो बर जुदि अमनो खायते हाके बस कांनि सालो प्रसार सुख तंगला इतिहास न सिनि मकल बस कांगो लाइफ मारकनो जों सबाय जाकमानि नुखा सकमर जाकमानि नुखा जों अबनो ताई नासिबि तंगालिया सिनि स्टार्ट सिनाय मुभमेंट स्टार्ट सिनाय जतनो सर्व नखर सिनाय जों नाखांके जाय हयफोनो तंनाय हायसि तबो अबनि जस्टिस मानाना दिनै आरो हाय साबो मालायका दारते और हाय डाइरेक्टर तो दिल्लीआव थांजा जों खोनाका आबन परे जों बिनि जे अफिस बियारार बंनि थानि आफानि खालामखांका बर बिसिम थाइका ताई बरनो अबनो साका जे डाइरेक्टर थाइमानि परे नर अबनो सादि जे सिनि मनुमेंट स्वप्न जाते 5 स्टार होटेल कन्वर्ट खालायनानि तांथु बिजनेस आसनो खायनानिके रेवेन्यू जनरेट खायनानिके त्रिपुराव गोबां पार्ट दङ आ जागारावबो थानि बर खायदि 5 स्टार होटेल तानि सिनि पुष्पवंत पैलेस बर खायनाय हाजिं सामा आइसिनि ऑनरेबल एमएलए ना जुदि ताजमहल होटेल नाम रखांके इंडियन सेंटिमेंटा मंगनाय ना जुदि दिनै कुतुब मीनार होटेल नामै रखे सेंटिमेंटा मंगनाय आबोनि बागे सावो गवर्नमेंट जुदि अब डिसीजन ना सुगैसिब कांखाय दे शुड रिकन्सिडर दे शुड विथड्र जेहेतु कैबिनेट मिनिस्टार सुशांत चौधरी ब्रिफिं खायबि गाव हाय स्टेप ना जाब तंगै ना खना थिंगो हाय तबा ग्रुपे खाना खनानि सिनि जतसिन अर्गानाइजेशन रावबो सिं आसुबै सिनि हायर अथॉरिटी रावबो आसुबै आई थिंक जे ताबो गं तंमाने अबन सेतेबो बृहत्तम बाबे जों आंदोलन खालायनाय जों अबन सिरिं तंमानिया मकल बस कांगो कुनो दिन सिनि इतिहास न जों बिलुप खाये सगमावै सिबमानि आबो सुकुल बिनो नायमांगला